пшення льосу, побудили пастушков, посвівших овечек хвалу, співами, співами, співами. Хвала Богу на вишинях, а людям спокой на низинах. Народився Збавитель, душ людських откупитель. На землі, на землі, на землі. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, интенциях этой святой мши молимся и просим и дякуем Богу Всемогутному за колы молитовные у нашей парафии. Нехай Пан Бог, благословляя ихнюю молитву, выслухая ихнюю молитву и спошле нам потребные ласки. Члени Ружи Святої Тереси, дитятка Єзу, дякують Пану Богу за всі ласки, особливим чином моляться об здоров'ї для Олени Пашковської і так само о вічному супокої для Івана Рослика. Молимся о Божьем благословении потребных ласков для членов Ружи слуги Божьего отца Фабияна, за их семьи молимся, нехай отец Фабиян заступается за их, даст им силы, моц, тривання у молитве и збавлении. Рух Маргаритка просить доброго Бога дарить здоровьем, благословением, силой и натхнением ксенза Ришарда Пешхала у день народжения. Нехай Дух Святый, спосылая ему свои дары и умацовывая на дальнейшем шляху пасторского служения, Мати милосердности, отуляй своей чулой и нестомной опекой его. Потребной Божьей ласки для Марка, милосердной опеки Божьей Мати у его физичным и духовным развитии, даров Духа Святого для его семьи. Божьей ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии, яйца Фабияна, и худшейшего выздоровления для Тересы, даров Духа Святого для урачов, які будуть робити операцію. Божого володарства молимся и просим Божого володарства для померлых Ангелины Жерневич у другую годовину з дня її смерти, Михаила, Марии, Ивана, Ядвиги. Нехай Пан Бог пробачить им земные грехи и одорить вечной радостью в небе. Молимся за померлого Станислава Цвирко, 30 дней после смерти, Казимира, год после смерти, Петра Шейна, 10 годов, Станислава, Сильвестра, Станиславы, Масловских, Иосифа, Зинаиды Райских, Иосифа Ясюкевича, 4 года после смерти. Так само на початку Святой Мши я хотел бы привітати, дорогие браты и сестры, наших гостей з Фаніполя. Ось, нехай Боженька Всемогутний благословить вам, ось ваших такой невеличкой, можем сказать, евангеличной, театральной постановы, бо это мы таким чином обвещаем Евангелие Иисуса Христа, мы таким чином проповедуем Его життя и учимся жить так, как Он. Нехай Бог благословит. Дякую, что приехали к нам в гости. Я думаю и сподіваюсь, что так что вы будете иметь доброе уражение с пребывания тут у нас, але так само это наше супольное, католицкое такое єднання. Нехай Бог благословляє вас. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую,
завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Да Пана Бога нашого. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, смилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сядеш праворучайця. Смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей и володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Сідайте. Читание книги пророка Исаии. «Деле Сиону не буду молчать, деле Иерусалима не супокоюся, покуль не узыдзе, як святло справедливость Яго, и Яго збавление не запалае, як походня, и убачить народы Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначать в усны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе покинутый, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе мое уподобание им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, и земля Твоя отрымая мужа. Бо як юнак бере замуж дзяўчыну, так возьмут себе сыны Твои. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог.
Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Оповядайте між народами про славу Пана. Оповядайте між народами про славу Пана. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля, спявайте Пану, славьте Его на имя. Оповядайте між народами про славу Пана. Обвещайте з дня в день Его спавление, оповядайте між племенами про славу Его, поміж усіми народами про цуди Ягонея. Оповядайте між народами про славу Пана. Отдайте Пану племена народа, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу деля имя Ягонага. Оповядайте між народами про славу Пана. Поклонитесь Пану величной святыни, дрижи вся земля перед Его обличчям. Кажите між племенами, Пан володарить, и Он будет судить народы справедливо. Оповядайте між народами про славу Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, розныя ёсць дары, але той самы дух, розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне духа на карысць. Аднаму даецца духам слова мудрасці, другому слова пазнання паводле таго самага духа, іншаму вера ў тым самым духу, іншаму дар аздараўлення ўсё ў тым жа духу, іншаму цудатворства, іншаму прароцтва, іншаму распазнаванне духаў, іншаму розныя мовы, іншаму тлумачэнне моваў. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той жа дух, які ўдзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он покликав нас праз Євангеліє, щоб ми отримали славу Пана нашого Ісуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маці Єсуса була там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна».
Адказаў ёй Езус: жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой. Маці яго сказала слугам: тое, што ён скажа вам, зрабіце. Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: напоўніце збаны вадою. І напоўнілі іх даверху, і кажа ім: цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля. І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: кожны чалавек падае спачатку добрае віно, калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум. Ён сам і маці ягоная, і браты і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, калі ласка. Дарагія, мы пасля святой імшы убачым спектакль, які узгадае нам пра нараджэнне Пана нашага Езуса Хрыста. Напэўна, убачым вобраз Найсвяцейшай Багародзіцы, святога Юзафа, анёлаў. Гэта тыя персанажы, якія заўсёды прысутнічаюць пры нараджэнні Езуса Хрыста, бо так напісана ў Святым Пісанні. Святы Павел апостол сказаў пра нараджэнне Хрыста, пра уцелаўленне Божага Слова. Езус Христус, будучы ў постаці Бога, прынізіў самого сябе, прыпадобніўшыся да чалавека, прыняўшы яго цела. Прынізіў самого сябе, будучы ў постаці Бога. Напэўна, для нас гэта ці зразумела, ці незразумела, але сённяшняе Евангелле ярка паказвае тое, што Христос, Сын Божы, другая асоба Найсвяцейшай Тройцы, стаўшы чалавекам, прыняў абсалютна вобраз чалавечы, цела чалавека, яго не толькі патрэбы, але таксама штодзённасць чалавечую. Бачым, Христос удзельнічае ў радасці людзей, у вяселлі. Людзі цешацца, весяляцца, таксама, як і калісьці ў нас весяліліся, мы памятаем, можа зараз троху па-другому весяляцца, праз гадоў 20 веселья ўжо не будзе, будуць толькі робаты хадзіць, там будзе чалавек, можа на аднаго чалавека 100 робатаў будзе хадзіць. Это так і знікне чалавецтва паціхоньку. Мы не ведаем, якое будзе вяселле потом. Сёння мы ведаем, якое сёння. Калісьці мы ведаем і калісьці. Але тут евангеліста Ян апісвае нам сцэну вяселля, калі Езус Христус прысутнічаў. Бачым, для нас ўсё знаёмае, як бы на гэтым вяселлі, ўсё знаёмае ў тым, што вось, напэўна, гэта нехта быў са сваякоў Езуса, бо прысутнічала, мы бачым, што так адразу евангеліста піша, што прысутнічала маці Езуса Хрыста. Вось тут вельмі цікавае гэта сказана. І маці Езуса была там. А потом евангеліста піша, ну і Езус быў запрошаны, і вучні былі запрошаны. Якби Ян Евангеліст скіроўвае асаблівую увагу на маці Езуса Христа. Хто яна? На яе, бачым, праз увесь гэты адрывак евангелічны наша увага засяроджваецца на паводзінах Марыі.
Што яна чыніць, як яна сябе паводзіць? Яна заўважае патрэбу чалавека. Яна заўважае патрэбу чалавека тады, калі нават чалавек сам яшчэ не заўважыў гэтай патрэбы нават. Прадчуваў мог чалавек прадчуваць, што будзе нейкі недахоп, ці яшчэ тое, ці другое, але тут пытанне заўсёды паўстае пра патрэбу чалавека. Заўважае гэтую патрэбу у штодзённасці, у быце чалавечым, што мы многа чаго патрабуем. Христос, мы чытаем у Евангеліі такія словы, калі прыходзіць, калі Христос гаворыць, што птушкі маюць гнёзда, сын чалавечы не мае дзе галавы прытуліць. Тады вы большыя, кажа пан Езус да сваіх вучняў, калі яны моцна клапоцяцца пра тыя ці іншыя справы, што гаворыць Айцец Нябесны многа клапоціцца пра птушак нябесных. Яны не сеюць, не жнуць, а Айцец Нябесны іх корміць. Пра лілію у полі таксама Христос параўнаўвае, што як нават Саламон у сваёй красе так прыгожа не адзяваўся, як лілія палявая, гэтая кветачка. То есть пра тое, што клапоціцца чалавек Бог пра чалавека. Але тут таксама быт мы бачым, Найсвяцейшая Багародзіца таксама паказвае сваё учасце у гэтым клопаце. Яна заклапочана. І бачым, гаворыць Езусу. Езус як бы не то, што адхіляецца ад гэтага, гаворыць, так, патрэба ёсць, напэўна, ёсць патрэба, хто ж не ведае, што патрэбы кожны чалавек мае. Але Матка Найсвяцейшая ведае, што просьба яе будзе адразу не то, што выслухана будзе, але ўжо пачута яе просьба і ўжо выслухана Езусам Христом. Яна гаворыць слугам: учыніце гэта, гэта і гэта. І тады, калі слугі ўсё учынілі, бачым рэакцыя вось гэтага кіраўніка. Ён сказаў: лепшае, стала лепш, чым было. Было горшае, але тут уже лепш, чым было, хоць ён не ведаў, што адкуль бярэцца. Дарагія, можа, гэта нашая пабожнасць, чаму гавару нашага касцёла каталіцкага, бо асаблівая пабожнасць наша тым, што мы заўсёды узносім і шмат узносім нашых малітваў пра заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы. І некаторыя людзі, якія называюць часамі сябе хрысціянамі, як бы не то што з зайздрасцю, з дакорам такім на нас гавораць, што вы там чуць католікі, чуць яе не ўзносіце ў ранг пана Бога. Але мы бачым, што яна запрошана да жыцця з чалавекам. Калі Христос вісеў на крыжы, ён сказаў свайму вучню: вось маці твая, і даў такім чынам яе для Яна, бо гэта быў Ян. Ян апісвае, у Евангеліі не было напісана да таго часу, пакуль Езус вісеў на крыжы. Евангелие было напісана пра святога Яна пазней. І вось Ян піша, што Марія прысутная ў жыцці чалавека, у сямейным жыцці чалавека. Тут пачатак сям'і жыцця сям'і чалавека. Так. І бачым, што яна прысутнічае, яна чыніць шмат, але яшчэ ж больш учыніць, калі мы будзем прасіць яе пра гэта, звернемся з просьбаю да яе пра тое, каб дапамагчы ў той ці іншай сітуацыі сямейнай. Але Марія заўсёды гаворыць: вы ж чыніце тое, што кажа Езус Христос. Чыніце, схадзіце да слуг, слугі вам прынясуць з таго віна, прынясуць слугі таго, што трэба, той Божай ласкі, якая патрэбна, якая шмат учыніць. Вы толькі запытайце Найсвяцейшую Багародзіцу. Дарагія, у нас мы асаблівым чынам мы маем такія вялікую ласку тут, у нашым горадзе, каб узносіць нашыя малітвы пра заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы. Нават заходзячы ў касцёл, перад намі красуецца такі прыгожы вобраз
можа гэта толькі маё такое названне, але яно дастойнае названне налібокскай Мадонны, той вобраз Маці Найсвяцейшай, якая валадарыла у Налібоках калісьці, яшчэ ў старым касцёле, дзе выслухоўвала тыя просьбы многія стагоддзі нашых продкаў, просьбы, якія мы заносілі і прасілі пра яе заступніцтва. І калі я чытаў опіс тых людзей, якія апісвалі вобраз, гэты вобраз у тым касцёле, дзе вобраз, яны гаварылі заўсёды, што вось анёлы неслі карону над галавою Найсвяцейшай Панны Марыі. Ну, напэўна, карона дзесьці там страцілася, напэўна, можа, калісьці яна яшчэ назад знойдзецца. Гэта ўсё, што было, але мы маем той вобраз, маем вялікую ласку, вось ласку нашай стаўпецкай зямлі, што гэты вобраз захаваўся, што ён сёння знаходзіцца сярод нас, як бы Найсвяцейшая Панна Марыя знаходзіцца сярод нас, жыхароў гэтай зямлі налібокскага краю, дарагія браты і сёстры. І для нас гэта радасць. Для нас гэта радасць, што ў нас знаходзіцца і вобраз Маткі Божай Ружанцовай, хоць копія, але мы ведаем, што і арыгінал таксама знаходзіцца сярод нас, у нашым горадзе, сярод тых людзей, якія таксама ўшаноўваюць Найсвяцейшую Багародзіцу і просяць яе заступніцтва ў сваіх малітвах. І сённяшняе Евангелие скіроўвае нашу увагу на гэта. Пагэтаму стараймся заўсёды памятаць, што мы не адныя на гэтай зямлі. Хоць і нам часамі і радасна, ці сумна, але мы не адныя на гэтай зямлі. З намі заўсёды Найсвяцейшая Багародзіца, з намі Езус Христус, апосталы, і апосталы былі запрошаныя. І таксама апосталы запрошаны з намі неба на гэтай зямлі. Дарагія браты і сёстры, гэта важна. Прысутнасць Бога сярод нас. Калі мы чытаем у Евангеліі пра Бога, і мы гаворым, хто такі Бог? Айцец наш нябесны, стварыцель неба і зямлі. Пытаемся, а дзе ёсць Бог? Пан Бог ёсць на небе, на зямлі і на кожным месцы. У кожным месцы прысутнічае Бог. У кожную хвіліну з намі прысутнічае Бог. Велькі выхаваўца моладзі, святы Ян Боско, гаварыў для сваіх выхаванкаў, хлопцаў такія словы: памятай, што Бог ёсць блізка. Ён заўсёды пісаў такія спецыяльныя вывескі, рабіў: Бог ёсць тут, Бог ёсць з намі, каб мы памяталі пра гэта. Мы ведаем, што Бог ёсць заўсёды з намі анёл-ахоўнік, заўсёды з намі Найсвяцейшая Багародзіца, не толькі ў касцёле, не толькі ў час нашай малітвы, дарагія браты і сёстры, але і ў час, калі мы знаходзімся дома. І нават у той час, калі мы там дома сварымся, можа, паміж сабою, слухаюць нашыя заклікі розныя толькі там. Тады ўжо там д'яблы праз окна паўзуць туды, так яны там, можа, штурхаюць, каб яны не лезлі, тыя д'яблы. Але ж тады паўзуць, як мы сварымся, як мы абзываем адзін аднаго. Яны тоже, і анёл каля нас, ахоўнік стаіць, і Матка Божа, і абразы вісяць Найсвяцейшай Багародзіцы. І кажуць, і заўсёды заклікаецца такое, пасаромейцеся хоць у сваіх крыках, у сваіх сварках, у сваей злосці вось таго, што блізка Пан Бог. Гэта вельмі цікавае такое. Вы помніце, як заўсёды нас яшчэ старэйшыя людзі, калі дзяцей, калі мы што-небудзь шкодзім, і мы падводзілі да абраза і паказвалі: глядзі, Божанька, глядзіць на цябе, бачыць цябе, як маленькі. Мы тады: ага, бачыць мяне, як у касцёл. Тут Божанька, трэба весці сябе добра. Вот, тут, яшчэ, правда, страшым, ён спасмарыцца. Добра, што ксяндзом не пухаюць, это ж тады было вообще кошмар бы. Вот, поэтому было такое, але гэта такія адносіны наше разуменне дзецям. Потом мы разумеем пра Божую прысутнасць, вось такая Божая прысутнасць. Чалавек падрастае, разумее, што Бог
присутнічає ось таким чином. Потім утікає, бо так настрашили Богом, може утячи, як уже наступить яких 16, 15, 18 годов, утікає з костьола і думає, що от так напугали Богом, що треба ноги рвати, треба ж пошукати у світі, може там дьявол лепший, він пригарне, притулить до себе там это, а потом уже приходит человек назад у костел, побитый весь, говорит, боженька, ну я ж тут бегал, тягался, я говорю, ты сын марнотравный, вось назад, шукаю твою присутность во мне и присутность в этом свете. И человек начинает шукать, и человек, чем больше голова схиляется до земли человека, тем больше человек старается ее выпростать, каб убачить присутность Бога сярод себе, и больше доценивая эту присутность Бога у этом свете и у себе. Поэтому, дорогие братья и сестры, памятаем про Божию присутность сярод нас, про присутность Найсвятейшей Богородицы, усяго неба, святых, нашего отца Фабіяна, нашего апостола нашей земли. Пропам'ятаємо про його присутність так само завсюди з нами, про його шлях до неба, який він показує про святий ружанець. І нехай Пан Бог нас благословляє. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божия одинородного, Зайца народного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, без якого ще сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, пришел из неба и вселивший от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его даст суде будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, які Зайца и Сына походит, якому разом Зайцов и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророком. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бог показывая нам праз Иисуса Христа свою любовь, узнесем до Его наши просьбы. Молимся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелие Христа ў свеце, ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Христа, спазналі Яго любоў і у Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Христа і да нашых бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного за молитвенные группы у нашей парафии, за членов Ружи Святой Тересы Дитятка Иисус. И дякуем Богу за все ласки и просим об здоровье и потребной ласки для Алены Пашковской,
а так само в вечном супокое для Ивана Рослика. Тебе просим. Выслухай нас, Молимся о Божьем благословении всех потребных ласк для ружи, слуги Божьего отца Фабияна, для их семей. Тебе просим. выслухай нас, Пане. Рух Маргаритка просит доброго Бога дарить здоровьем, благословением, силой и натхнением ксенза Ришарда Пешхала у день его народжения. Нехай Дух Святый спосылая ему свои дары, умацовывая на далейшем шляху пастырского служения. Нехай Маті милосердности оттуляя его своей чулой нестомной опекой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божих ласк для Марка, милосердной опеки и Маті Божией в его физичном и духовном развитии, даров Духа Святого для его семьи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божої ласки і опеки Найсвятейшей Панни Марії, Отця Фабіяна, і худшейшего выздоровления для Тереси, даров Духа Святого для лекарів, які будуть робити її операцію. Тебе просим. Нехай Бог усемогутний одарить радостю життя вічного Ангеліну Жирневич, Михаїла, Марію, Івана, Ядвігу. Нехай Бог пробачить їм земні грехи, одарить вічною радостю у небі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Вечный Бог, покой для померлого Станислава Цвирко, 30-й день после смерти. Тебе просим. Выслухай нас, Радости життя вечного для Казимира в год после смерти. Тебе просим. выслухай нас, Пане. Нехай Бог одарить радостью життя вечного Петра Шейна. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Вечный супокой для Станислава Сильвестра и Станиславы Масловских, для Иосифа и Зинаиды Райских. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Нехай Бог одарить радостью життя вічного Йосифа Ясюкевича. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу доброго Бога, милосердности и ласки, святла Духа Святого для тих людей, от кого залежить спинення воїнів. Молюся так само, каб Бог одарив силою, моцею, витримкою тих людей, хто несправедливо покривджений, несправедливо осуджений. І молюся за всіх наших ахвярадавців, прошу для їх Божого благословення і потребних ласк. Молюся за удельників цієї театральної постанови, з Фаніполя, нехай Пан Бог вас благословляє, дасть натхнення, щоб ви, може, серед вас виросте хто знаменитим таким артистом, але не моцно знаменитим, бо не можна бути моцно, бо тоді чоловік може узганаритися, але каб стараўся показваць великость и велич Бога тут на земле. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, каб мы были верные Твоим заповедям и сведчили об Твоей любовью и властным прикладом. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Хлеб один, что стает Христовым телом, Мёну Божа, что в полях взрастало, и вино, что громко в час летний спело, кровью спаучей Сына Бога стало, як той хлеб, что шмат зернятка учить, хай ахвяра нас любов'ю злучить, як той келих лучить кропля много, так нас Христе об'єднай для Бога. У наш пастир весь свой люд святий вовчарній, нас святі дорогой за собою, свой костел каб не пропали марно, каб мы стали им одной семьей.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог и Отец Всемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать у гэтых святых таямницах, бо коли мы складаем евхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества народился с Панны Марии, праз свою муку на крыжи вызвали у нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ими, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу сонця до заходу складав імені Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костелом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Боже. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твою присю. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовного воскресения в небо в шесте, и чакаючого другого прийстя с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадчину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами, Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Муд ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дышов з гэтага свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ими завсёды радоваться Твоей хвале праз Христа Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь, и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай
нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Познали і повірили в любов, яку має до нас Бог.
Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, в Своей добрыне изъеднай усих, кого Ты поселил одним хлебом небесным праз Христа, Пана нашего. Amen. Святый Архангеле Михале, бережи. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасок злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. 21 студеня во второк вспомин святой Агнешки Панны Мученицы. 24 студеня в пятницу успомин святого Франтишка Сальского, бискупа и доктора Костела. 25 студеня, суббота, свято навертание святого Павла Апостола. 26 студеня, это наступная неделя Божьего Слова. Святая Имша кожный день у нас у 9:18, в субботу 9:19, у неделю у нашей святыни, у столбцах в 11 и 18 годин. У Свержни, отповедно, есть святая Имша у 13 годин, и рано о 9 године у Жатерова и у Отцеде, у каплицах. Подрыхтовка до катехезы в 18:00, трансляция на Ютубе. Так само я хочу щиро подякувати вам за ваші ахвяравання, які ви ахвяровуєте на потреби, ми називаємо на праці при костьолі, вже костьол якби є, праці некоторі ще є при костьолі, і праці на розкопках наших, що ми зробили. Ми ще, коли за таких часов більш сприяльних, викопали частково ще одну частку костьола, підвалів. І ми зараз, на сьогоднішній день, уже на 2 дні назад ми залили плиту і, відповідно, підрихтували до цього все, і зробили недохопи, які були розрушені, які розвалені. Ми все зробили і залили плиту в цій частиці костьола. Ось, поэтому потихоньку далее будем займатися костьолом у Новым Свержни, ну и параллельно некоторые працы вести тут, что здесь не доробили тут у столбцах, внутри костела. Это мелкие такие працы уже, кажуть, які есть. Дякую вам за ваше ахвяровання, нехай пан Бог благословляє. Що тичить пастирських навідванняў на гэтым тыдні, на тыдзень, які надыходзіць. Ксёндз Кірыл будзе у панядзелак з пастырскімі наведваннямі ў доме номер 3, 4, 6А по вулице Центральной города. У пятницу он наведает дом номер 12 по улице Центральной, а у субботу домы номер 13, 15, 15А, 17, 17А, 19. У 19 доме ранее запрошали ксяндза ў 6 кватэр. Теперь засталась только одна. Чи з'ехали, чи померли. Там 14, 19, 52, 53 і 78 кватэрах нема контактаў ніякіх. Калі хто ведае, калі ласка, скажыце, ёсць яны там, нема, вычаркнем, ці што там робіцца. Калі жадаеце, каб ксёндз быў у вас пастырскім наведваннем, запішыцеся ў ларку, тыя, хто яшчэ зусім не запісаны, альбо можна напісаць у суполцы Вайбера, калі ласка. Я маю намер наведаць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак Задвор'е, у аўторак мікрараён Паўночны, па вуліцы Спартыўная, Некрасава, Пераможцаў, Рабінавая, Сталічная. У сераду будзе таксама, буду ў пасёлку Паўночным, па ўсіх астатніх вуліцах. Гэта Белавежская, Заводская, Снягубская, Салагуба, Каганца, Кроманскай, Клюева, Василькова, першым, другі завулак Сасновым і завулка Вішнёвы. У чацвер буду па вуліцы Сацыялістычнай, у пятніцу па вуліцах Козлова і Мічурына. То есть постараюся наведаць усіх тут до асфальта.
Затым будзе наведванне там, дзе возера, і далей туды акінчыцца, і гэта, і потом уже так троху будзем па чуть-чуть перабірацца далей на гэтую старану уже і наведаем усіх. Хто хоча, перад наведваннем будзем тэлефанаваць. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка, што мы хочам, каб мы ведалі, што гэта адбудзецца. Ну і калі ласка, я вас вельмі прашу, хто можа астацца, астаньцеся, паглядзім вось сцэну дзетак з Фаніпальскай парафіі, сцэну Божага нараджэння. Яны рыхтавалі, прыехалі. Мы ведаем, што ў Фаніпале будуецца касцёл, яны такім яшчэ ў тракце будавання, калі у кого ёсць такая магчымасць злажыць нейкае ахвяраванне на гэты касцёл, там у нас есть на століку перад уваходам пры ўваходзе карзіначка ці скарбонка можна кінуць, там вось ваше ахвяраванне мы перадамо для ксяндза Дзеніса, нехай вось як у знак удзячнасці за вось гэта, за іхнюю, кажуць, то, што прыехалі пакалядаваць, можам так сказаць, бо гэта так лічыцца зараз, асабліва ў гэтым часе, в часе Божага нараджэння. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутним, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Фамильяне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от греха бережи. Фамильяне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от греха бережи. Фамильяне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Тихо сюди, шпиці цілий, і луги, і море.
и анёлы мильно шили, взлетать хутко на землю. Поглядеть, як же святкуют, люди мест купался. Радостно, на белых крылах, орел с неба к нам идут. Задирают форму капли, коляду песни капают. Голым годом ходит свято. Ёлки, снег, Рождество, справа усіх на плакат, бо наносив уже родство. Ми на лагери заходимо, як додому, кожний день подарунки розкрили. Гэта брат нам не лень. В Инстаграме и ТикТоку. Поезд покрылся кием снов, побывали в розовых рамах. Крым, простор, или наукон. Все искрится, усё зяє, свято мчится на коні. Только те не забывают люди, что святкуют славяны. Девятница, шин злетуть, пожидая целый стос, всех с Рождеством и Новым годом, только что дарить Рождество. Целый ад мы чекали. Как пришел святочный час. На радах не скрывали, прийди збавиться для нас. Новогодие ж нам диктует, мутка снежный говорит. Все хотим гулять, а готовы календари. Кожный день ты по порядку, открывай ячейку сам, ешь цукерку, шоколадку. Я салода понимаю.
Материальный свет, то важно,